بەخێر بن ئێوە ئێمە بەخێرهاتنی ئەم وەفدە باڵایەکەین کە پەیامێکیان پێەیە پەیامیان بۆ لە جەنابی ئۆجەلانەوە پەیامیان پێگەینن بە قەندیل بەداخەوە ئەمڕۆ بردمانەکانی تورکیا نەیهێشتۆک و پێویست کارەکانیان بکەن هیوادارینەوە بردمانە نەمێنێەوە کارێکی باش بکرێ بۆی گفتوگەکە باش بچە بەڕێوە ئێمە ئێستا کۆبنوویەکمان هەبوو دووپاتمان کردەوە کە یەکێتین نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ مافی چارەنووسی کووردا لەگەڵ مافە دیموکراسیەکانە و پشتیوانی سەرخستی ئەم پرۆسەیەکەین کە بۆ دیالۆگ دەستی پێکردو لە بینی دەوڵەتی تورکیا و ئیمرالی و بەڕێز ئۆجەلان و هیوادارین ئەم پرۆسەیە ئەنجامی هەبێت. بەێ زۆر سپاس دکن ئیرۆ di Kurdistanê em hatin Kurdistanê gelekî kêfxweşin yekîtiyan niştimanê Kurd ji bo pêşwaziya wan û ji bo mêvandariya wan em zor spas dikin rastî ji bo gelê Kurd û ji bo Kurdê Bakur pêvajoyek gelekî girîng îro tê meşandin ji bo aşêtî hêvî û umûdê me mezin dibin lê rastî em zanin aşîtî newer hesaneyî zehmetî jî ji bo aşîtiyê henin lêk ew rêya aşîtiyek bebe em hemû xebat û çalekiyê xwe berdewam dikin em dixwazin ev aşîtî bibe aşîtiya hemû gelan em bawerin ki Berêz Öcalan îro projek anî holê nek ji bo gelê Kurd tenê ji bo gelê Kurd û gelê Türk û rojhilata navîn hîn bêtir bigêşin azadiyê hîn bêtir bigêşin mafê demokrasiyê yanî îro xebata wî siyaseta wî tê kirin bi rastî ji bo demokrasiyê xebate gelek mezin e ji bo biratiya gelan xebate gelek mezin in em bawerin hemû aşîtî xwas û siyasetê rojhilata navîn ji bo aşîtiya gelê Kurd û Türk û hemû gelên rojhilata navîn xebateke bigêjin ji bo aşîtî serkevin xebatê bikin îro hûn baş zanin em hatin Kurdistanê ew tiştêk Berêz Öcalan re hevdîtinê me em dixwazin hem hemû siyasetê Kurd kanibin vî hevdîtinê zanibin çi hevdîtin çêbûyê û ji bo aşîtiyê bibin alîkar ji ber vîya wî em nerînê xwe fikrê xwe îro par dikin hevpar dikin em bawerin ki em hemû ji bo aşîtiyê xebatekê bikin ji bo aşîtiyê em ê bigêşin merhalek nû qonaxek nû û hevdîtinê xwe em ê li vê derê çî bikin û hevdîtinê me îroj bi hemû dewleta Tirkiyê re em dixwazin roj bi roj hîn bêtir li ser piskirêka Kurd çawa çareser bibin lê rastîkê masî çê dibin îro li Qandîlê wexta tê bombard dikirin baweriya gelê Kurd kêm dibin em dixwazin ev tiştêk îro ji bo aşîtiyê xebate gelek mezin hebe bombardûman Qandîlê li ser Kurda rastî jî pêşiya aşîtiyê digirin em dixwazin herkes di vê xesasiyetê vê piskirêkê binerin em hemû ji bo aşîtiyê xebatê bikin rê aşîtiyê vekin gelekî spas dikin spas ئەم وەردەی دوایی باڵایەکی نیشتیمانی کوردستانکە لە ئەنقەرە بوو لە سەر گەورەترین ئاستی باڵا لەوێ پێشوازی لێوە کرا ئەمە بەرهەمی ئەوەیە کە ئێستا ئەو نامێ ئەگەێنە قەندیل ئایا ڕۆڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆکتاوەڕانی بۆ ئەم ئاشتێک نا ئەمە ئەو سەردانە گرنگ بوو بینینەکانش لە باڵاترین ئاستی دەوڵەتی تورکیا جنابی سەرۆکۆمار جنابی دەوڵەتمەنداری تورکیا جنابی وەزیری دەرەوەی تورکیا وەزارەتی دەرەوەی تورکیا گفتوگۆگەن کرا و لەو گفتوگویانە ئێمە بە ڕسمی بە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە پشتیوانی دەستپێکردنی گفتوگۆ لە نێوان دەوڵەتی تورکیا و ئیمرالی دەربڕی و وتمان ئەو گفتوگوۆیە ئەگە بگاتە ئەنجامێکی سیاسی تەقەی تفەنگەکان بێدەنگ ئەبێ و تورکیا لە ناوچەکە گەورەترین قازانجەکات ئەو گفتوگوۆیە پێشتر هەبوو و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ساڵی 93 تا ئێستا جنابی مام جەلال ئەندازیاری ئەم گفتوگۆیە بووە
و پێش ئەوەی نەخۆش بکەوێ بە 3 مانگ نەخشە ڕێگایەکی داوە بە جەنابی سەرۆک کۆماری تورکیا. یەکێک لە پێشنیاری نەخشە ڕێگاکەی ئەوەیە کە ڕاستەوخۆ گفتوگۆ لە بینی دەوڵەت و تورکیا ئیمرالی بکرێت کە خۆشبەختانە هەم خۆیان باشیان بیرکردێتەوە هەمیش پێشنیارەکەی ئێمە لە خزمەتیانە بووە. Ez dixwazim tişkî dişî bibêjim rastî îro ji bo aşîtiyê xebatek tê kirin îroj Mam Celal ji bo aşîtiyê em zanin îrok tesîrek wî gelek mezin çê biba lê ew ji bo Kurda gelekê manyak mezinin em hêvîdarin Mam Celal jî di deme gelek Kurd bigêj siheta xwe û ji bo xebata aşîtiyê alîkarî me bibin. Zor spas. چێکدا بنێن باشە و ئەمڕۆ سەفەر دەکەن بۆ قەندیلیان Mesela çekdarî em têxin pêşî rê aşîtiyê tê xetimandin berî her tiştî baweriyak ver hortê ew bawerî çê nebe mesele kes nikan çekê xwe dînin lê tabî xudaxwaziya me hemû çek ji holê rabin lê berî her tiştî bawerîk ver holê ew baweriyan bînin çîkê em li ser baweriyê baweriyak çê bivişî gelê Kurd jî gelê Türk jî belê vay em digêjin aşîtiyê ew baweriyan bînin wextek bawerî çê nebe rastî em bibêjin bira çek dînin çek bisekinin jî nasekinin lêk bawerî çê bibe adwê çaxê her tiştê meşand. Zor spas. سەبارەت بە ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵێ داوەتمان کردوین و ئەمە ئەوەڵ و ئاخر داوەت نییە بە بەردەوامی ئێمە داوەتی هێزە کوردستانەکانەکەین ئەمە یەک دووەم ئێمەشکردی بێتمان بێگومان بە ناوی ئێمە و پارتی و هەموو هێزە کوردستانەکان ئەم داوەتە ئەکرێ هیوادارین مۆفەق بێ لە هاتنەکەیانە معلوم نییە بەڵام لە هەوڵان Dema boride demin boride gelek hevlin çareseri hatındayım. Betaybez jaliye Kurdan KZ'de UP'de diyoruz. Naci konağı günü destekliye. Bunun ve bu KZ'de kongre civaka demokratik çıkas behimte jve konağı günü hadestekliye UP'ye encamek. Demve herdem de beşin yani cerroja am ketinin siyaseti am aşitiye de Paris. Lek vakta riya aşitiye de ve nebe. O bi meşiyakî aşîtiyê meşiyakî wekeviyê li aşîtiyê nenere rastî ji bo Kurda jî zehmet gerek ev bêdîn gelê Kurd milleteke mafê wî heye ev mafa bê naskirin bi wî meşîk em li aşîtiyê binerin rastî jî tu piskirêk tu neyî lêk em li ser înkara gelê Kurd em aşîtiyê bimeşînin rastî jî çareser nabin îro di hemû gelê Kurdê gelek fikirdi yani ew bawerî kêm hîn lê gelek dilxwazin mesela dixwazin aşîtî çê bibin lê zanin ki aşîtî jî zehmetin ne wer rehetê yani tereddüt ve yahud em çi bibêjin yani Kurd dixwazin bawer bikin ji aşîtî ev nîqaşa ئەمانەوە لێرەوە پەیامێک بدەین بە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە هیوادارین وەکو خۆی بڵاوی بکەنەوە ئەویش ئەوەیە کە ئێمە ئەم گفتوگۆیەی کە دەوڵەتی تورکیا لەگەڵ ئیمرالی دەستی پێکردووە بەرز دەنرخێنین و ئومێدەوارین دیالۆگ بگاتە ئەنجامی سیاسی دیالۆگ بۆ دیالۆگ نییە بۆ ڕێککەوتنە بۆ ئەنجامە لێرەوە من داوا لە هەموو هێزە کوردستانەکانی باشووری کوردستانەکەم هەمومان پەیام بدەین بە کۆماری تورکیا بە گەورە بەرپرسانی بە ڕێزی تورکیا بۆ ئەوەی ئەم گفتوگۆیە کۆسپوتەگەرە زۆر نەیەتە ڕێگای پەیامیان بدەینێ کە بتوانن هەردوو لە هەم پەکەکە هەم دەوڵەتی تورکیا بە کاملی ئەم جاریان شەڕ ڕابگرن هەردوو لە نەک یەکلایەنە شەڕ ڕابگرن و بوار بدەن سەرکردە سیاسیەکانی هەردوو لە کاربەدەستەکانی هەردوو لە بتوانن ئەم پرۆسەیە حەقی خۆی بدەنێ و پڕبەدڵش ئاواتەخوازین بگاتە نەتیجەگەش مافی سیاسی دیموکراسی گەلی کوردە لە باکووری کوردستان. زۆر سپاس تەواو سپاس.